krajnice. Znači, ovo ovdje je sterilni dio. Znači, ovdje se znači samo vrši trijaža tunela. Znači, to sam kupio. Znači, on sa kompletnom uniformom, koja je onaka drugačija, uđe. Isprska se, znači ovdje dođe, skine uniformu, evo ovdje se tušira, ide ovaj sterilni dio i ide van. Tamo je pedijatrija, ovdje je ginekologija i da poradimo ženu. Ne znam ima koronavirus ili nema, sumnjiva na koronavirus, ona dolazi ovdje. Znači, ovdje je porađeno i onda vidimo šta ćemo s njom. Ovo je pedijatrijski dio i ovdje samo djeca ulaze posebno. Posebno ima ovo djeca. On iduje ovdje i... Ovo je ambulanta. Bogatiji po scenarija koji nama krizni štab daje. Ja sam prvi počeo, zato sve ovo ima. Dva dana sam to radim dakle terapijama osnovno, da stavi... Ali ovo ne bi bilo ranije. Znači kad smo pravili ovo je bila ta izolacija, ako dođe kakav infektivni slučaj, mi smo ga tamo stavljali u izolaciju. Gdje je potpuno, koji ima sve to za koronu i vozi se oko zgrade u izolatoru. Prljavi doktori dolaze ovdje, ovdje oblače uniforme, tuširaju se i izlaze van. Inkubacija za djecu. Koliko imate inkubacija? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ovdje je samo za pitanje. Ovo je operativna sala koju sam ja napravio, znači za ginekologiju, a ovdje će se operisati korona. Ovo je to. Je najsavremenija reč tehnike, nema ga niko u Bosni. Potpuno ide automatizovano, različitih pozicija. Svaka soba, dvokrevetne sobe sa kupatilom. Svaka druga soba ima kupatilo. Ja sam počeo čim smo dobili ovo da radim, ja ga niti razvoja. Te je moći na noge i radit će samo za koronavirusove nove 32 slasne CPS-a koji je sad tako konfiguriran da radi hoće.